Sedmični horoskop od 7. do 13. decembra 2020. Ovan, ljubav. Iz dana u dan vi ćete se osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili. Karijera. Zavući se u mir vlastitog doma, ove će vam sedmice biti glavna preokupacija. Radovi u kući ili tihe djelatnosti iz mirnog prostora događat će se spontano. Na radnom mjestu vjerovatno ćete se boriti sa šefovima. Budite mudri. Zdravlje i savjet. Fokusirajte se na ono što volite. Bik, ljubav. Ljubavna rezignacija i neraspoloženje bit će obilježje ovih dana. Distanca u ličnim odnosima bit će vaš odgovor na potrebe druge strane za nježnošću. Ipak pokažite bar malo pažnje nekim darom, kako vam kasnije ne bi bilo žao. Karijera. Niko se ne voli baviti greškama, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne trebate živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji treba proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg. Zdravlje, male financijske brige. Blizanci, ljubav. Biće malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženje, ali ne takvo da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više poboljšavate svoj odnos. Samci će biti pomalo ukočeni. Karijera, vjerovatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete to ili zanemariti ili se praviti ludi. Kontrola nikada nije ugodna, no ovaj put će se okrenuti u vašu korist. Dobit ćete dodatne bodove, zato ne brinite previše. Zdravlje i savjet, brinut ćete se zbog novca. Rak, ljubav. Svoju veliku energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa sa osobom koju volite. Biće to predani trud s važnim rezultatima. Poslužit ćete se novim idejama koje se povremeno iznenađivati drugu stranu. Ništa vas neće zaustaviti u izražavanju emocija. Karijera. Komunicirat ćete sa saradnicima oko velikih tema, ali ćete to odraditi besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravnih izazova, jer oni koji doživljavate svakodnevno bit će obojeni stresom. Borite se, pobijedit ćete. Zdravlje i savjet, oslonite se na svoje prijatelje. Lav, ljubav. Sada već lakše možete disati pa i preispitati neke dvojbe iz svoje ljubavne prošlosti. Partner će vas rado saslušati, ali isto očekuje i od vas. Imajte to na pameti kada se počnete povjeravati jedno drugom. Vaš opušten stil bit će dobro prihvaćen. Karijera. Došlo je vrijeme da sve u vezi posla možete sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definirati plan za dalje. Posla će biti, a dosta toga ovisit će i o vama. Utoliko ćete osjećati i teret odgovornosti, no radit ćete dobro. Zdravlje i savjet, ne reagujte bučno. Djevica, ljubav. Intelektualna razina ličnih odnosa bit će kvalitetna, a sve ostalo navodit će vas na nezadovoljstvo i nadmudrivanje. Stoga spustite loptu i razmislite šta je zanimljivo oko vas i u vama. Potrudite se, razgovarajte, ali ne insistirajte na zagrljajima. Karijera. Dani su dobri za sređivanje sitnih poslova. I oni uhodani, ali ne preambiciozni, ići će vam od ruke. Ako se pak želite upustiti u nešto veće, atraktivnije
ozbiljnije i zahtjevnije, ovo nisu dobri dani za takvo nešto. Možete razrađivati planove. Zdravlje i savjet, ne ulazite u rasprave. Vaga, ljubav, opuštenost i ugodno ozračje vladat će vašim ličnim odnosima. Bićete zadovoljni, ali i skloni tome da se prilagođavate pod svaku cijenu. Ne mora baš sve biti onako kako vaš partner želi, ponešta neka bude i po vašem. Karijera, stići će zanimljive vijesti i sada ćete moći raditi punim plućima. Cijela situacija postaće vidno jasnija, okolnosti će vam ići na ruku, a pravac u kome će se razvijati vaši poslovi bit će sve stabilniji. Bićete vrlo ambiciozni. Zdravlje i savjet, oslobodite se napornih ljudi. Škorpija, ljubav. Neko od vaših prijatelja mogao bi vam se jako svidjeti. Možda ćete razmišljati da li sačuvati lijepo prijateljstvo ili se upustiti u ljubavnu vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni je duljim vezama bit će dobro. Karijera. Mnogi će na poslu pokazivati emocije, ali će shvatiti koliko vole ono što rade. Otuda će proisteći i motivacija, te još uporniji rad. Vaša predanost i energija za mnoge će biti zarazni. Moći ćete pokrenuti kolege oko sebe. Zdravlje i savjet, ovih dana imat ćete višak energije. Strijelac, ljubav. Mašta i smirenost miješat će vam se u ljubavni život gotovo svakodnevno. Možda ćete idealizovati voljenu osobu pripisivajući joj osobine koje u realnosti nema, ili ćete pak tražiti nemoguće. Trebate se spustiti na zemlju, to je zdravo. Karijera. Učvrstit ćete stečene pozicije i povremeno se ponašati kao diktator, premda to možda i niste. Shvatit ćete da se vrijedilo potruditi i sad mirno možete nastaviti dalje. Posebno dobro ići će onima koji u svojoj profesiji koriste situaciju ili se trebaju boriti. Zdravlje i savjet, zadržite neke stvari za sebe. Jarac, ljubav. Privlačit će vas kao magnet skrivene stvari. Neki će se mučiti s iskušavanjem tajne ljubavne veze. Strasti vam neće dati mira i vodit ćete u sebi jaku borbu između razuma i osjećaja. Bilo bi bolje povesti se razumom. Preispitajte se. Karijera. Radi scene bit će vam najugodnija opcija. Ono što radite činit ćete mirno, bez previše atrakcija. Uživat ćete u istraživanju nepoznatog, ali i u sitnicama. Neki će svoje ambicije svesti na realnu mjeru i to će im goditi. Zdravlje i savjet, zanemarite uznemirujući san. Vodolija, ljubav. Malo je vjerovatno da ćete otpustiti kočnice. Opuštanje je nešto što bi vam u ovom trenutku dobro došlo, ali vi stalno želite nešto po svaku cijenu gotovo na silu. Kad bi malo olabavili, sve bi izgledalo drugačije, a vama bi bilo lakše. Karijera. Ustanovljena su nova pravila rada i sada postupate po njima. To što je naporno, naporno je i nemate kud. Prihvatite nove izazove i nosite se s njima uz pomoć bolje organizacije poslovanja. Tako ćete postati učinkovitiji. Zdravlje i savjet, dobro bi vam došla tjelovježba.
Ribe, ljubav. Pred vama su lijepi ljubavni dani u kojima će biti mnogo prilika za zbližavanje, bit ćete veseli i zadovoljni. Karijera, vaše financije napokon će koliko toliko se stabilizirati, istovremeno će se otvarati nova mreža poslovnih saradnja, a neke od njih zaista će vam se svidjeti. Povežite se s mogućim kolegama i sarađujte sa svakim ko pokaže interes. Zdravlje i savjet, opustite se uz ugodnu muziku. Horoskop.net, obrada treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.